Il-pandemija kienet katalista għal tibdil kbir f'pajjiżna u wriet ir-reżiljenza tal-ekonomija Maltija. Għal dan il-Prim Ministru Robert Abela waqt Business Breakfast mill-Bord Nazzjonali tal-Produttività kif ġie ppreżentat rapport dwar il-kompetittività ekonomika ta' pajjiżna bejn l-2019 u l-2020. Rapport imħejji mill-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali l-MCSD li ser jiġi mgħoddi lill-Kummissjoni Ewropea u li se jkun punt ta' referenza b'saħħitha sabiex Malta jkollha futur ekonomiku, soċjali u ambjentali sostenibbli. Fil-fatt il-Prim Ministru Robert Abela faħħar dan ir-rapport kif spjega li l-imsieħba soċjali qed ikunu effettivi fil-vuċi tagħhom favur l-indirizz ta' sfidi ta' importanza nazzjonali. The pandemic has been a catalyst for many changes and has embedded the importance of two major alterations or changes that are needed for the future success of our society. The first is the digital transformation. The second is the environmental revolution. Huwa spjega li l-istrateġija l wara l-COVID-19 trid tagħti importanza lill-infrastruttura diġitali u li jkomplu jittejbu u jitħarġu l-ħaddiema Maltin u għawċin. Hawnhekk il-Prim Ministru aċċenna l-importanza tat-teleworking saħaq ukoll fuq il-miri ambjentali li fassal dan il-Gvern sal-2050. Dwar dawn il-miri il-Prim Ministru qal li sabiex jintlaħqu trid tinbidel il-mentalità u l-infrastruttura ta' pajjiżna. Dan għaliex ekonomija ħadra tista' twassal għal trasformazzjoni totali u sostenibbli tal-ekonomija Maltija. Madankollu biex dan isir, il-Prim Ministru qal li jrid ikompli jiġi adottat minn kulħadd il-kunċett ta' Tim Malta biex ilkoll ngħixu fi prosperità ġdida. What is sure is that to achieve this twin transformation, we will need to work all together. Our new prosperity can only be achieved if we operate as Team Malta. One united group that works with one aim, that of turning challenges into opportunities. Waqt id-diskussjoni intervjena wkoll il-Ministru għall-Finanzi u x-xogħol Clyde Caruana u sostna l-importanza ta' dan ir-rapport u kif jenfasizza mhux biss fuq tkabbir ekonomiku iżda anke żvilupp lejn futur aktar sostenibbli. Huwa spjega li fl-aħħar snin Malta waslet għal suċċess ekonomiku għaliex għarfet tiżviluppa l-infrastruttura tagħha għal tkabbir ekonomiku. B'hekk saħaq li dan għandu jibqa' jsir sabiex l-ekonomija Maltija anke wara l-pandemija tibqa' tifjorixxi. We should really invest in that economic infrastructure, because ultimately at the end of the day, the name of the game for the coming years will not be just economic growth in terms of consumption, but if we want to continue to enhance that economic growth, we should really invest more in our economy. Minnaħat jew il-Ministru fiħdan l-Uffiċċju tal-Prim Ministru Carmelo Abela qal li dan ir-rapport li qed jixpruna futur aktar sostenibbli jixħed l-importanza li jagħti l-Gvern f'dan ir-rigward. Huwa sostna l-importanza tal-investiment li għamel il-Gvern fl-aħħar snin sabiex illum jinsab b'saħħtu biex jiġġieled il-pandemija u fl-istess waqt iħares lejn l-ekonomija tagħha. Fost oħrajn semma l-importanza li qed jagħti dan il-Gvern lil-qasam diġitali. We have to recognize that technology is only a means to an end. At the end of the day, our priority should be to see that the well-being of our people comes first and foremost. And thus, we should utilize digitalization in order to make sure that our people are better off.